Halo bro, WhatsApp bro, bancang ide rokok, katih bro. Hangwang bro, ngelah timpal bodoh, sengidang beli rokok, bungut cara buaya. Apa bakal durang jadi kepuri musimannya masing cocok kan? Masan panas hujan, masan hujan gak panas. Apa jadi keaturan kan? Masing cocok musimannya. Lada nak kulada, sunnah ada, bawang ada. Gila kan? Jadi apa bakal aturan? Kira-kira paling ganti nih hitungannya. Sing bakal ngidang ayah mana? Wah, kene potongan jelemo neng ayah. Kalau dan mesanal sing tenas jering bungut mau. Sepukan sini lu yakin bungut pohon kalau dan menopang merokok dapat merugikan kesehatan, hipertensi, ginjal dan gangguan jantung. Apa ini cangannya ngerokok cang sing tahan ngidi pipis kencai pak macam-macam dia rakuan mirip jelmu uling songan mirip nak uling hijau nak sing kengengken jadi ngayah deh jangan nak ngayah deh kepuri jangan nak ubah siap gati nih ngayah nih ngayah udiang sih kene jenang cine kersing jam ragatan gaya empogan cai jangan nak seka santi nih seka santi duang cimo santi duang Berata Yuda Suta Somanane Arjuna Wiwaha Ramayana mekejawa kapalang nang tegarin nang cekeran kalian ke kangwang pangtawang cang klintung munyin cine dini nang pedek deh baik kalian ke kangwang cang jangan nak nawang judul-judulannya duit kodong sing nawang pesanti cai nawang judul-judulannya duit men yang cai ke toko buku yang sing nawang judulannya dong sing paling cai beli buku bahasa Inggris bisa matematik bakat kingkin cai ngawat cai anak kamu cang pengang hitungan panjak-panjak sorok ke kene boditu badeng hitungan panitia ditu nah jangan nih ke kemu aja nih Maman nih kolon kalun maman gelah jak liur yene sing hitungan kadung toblok motor jelemone dadi taruh urusan irago kalut saksi dini ngengken si tunak tunde kan deh do nganang di mantur maman hilang jak liur nak nganang nak sing kengengken cai macam-macam cinden jagat setut nasnya bungotnya apa aja sidung telepon panjang uling hijau nih cang uling dembunut kengken cai pantes ke sidung kandang berngayah ke puri nu ragu kena cangnya apa aja cang bekapok ngayah ke puri apa aja ngutang panak ngutang celeng
ngutang sampi pada Cang Jumah, ngutang ubu-ubuan Cang Juna apa sih, ngutang kuranan pada Jumah, cara jani nak gumi bawayah meklentang, kuranan kutang Jumah sejabo bisa papat membahis ke ngengken sih, nyaki tanggung jawab. Kemudian Cang orang si tanggung jawab kuranan cine lah pedidi, kemudian pisago nih orang tanggung jawab. Bojok itu kan ngengken sih ngelur di itu adek nyamping sih cekok kepukul nasnya apa yang mah pasangnya apa irago nak bekapok ngayah kepuri sejabo kartuding 7 doang itu apa nanyan kopi sih ngadu irago ngawang takon dengkikan suakan sini tukang hebat iyan jangan ngadukang lawore jaga bedek jangan uyah pemasuk uyah adik gitu tekan kebeluk ngetel ke laware banyak uling hijau nih jang uling antu kan tungkul melayong-layongan di lapong nih sing tawang ada arah-arah lakar tedon ngayah mai kepuri. Wah, tukang hebat nih cai. Tukang hebat. Iyan sing nawang tutur darmo jaro bando ngaji-ngaji mebah. Janginan pebatin pang tawang cai. Wah. Suno sero tabio. Iyan to sing cacep benci ngadokang jag sing masa apa lawore. Melang nak mebat itu. Nak panjak uling duro negara liu pada undangannya uling luar negeri liu pangdo nyan ngai lekati celekodokannya nah iyan bocang ngadukang lawore jag tenang duen cai nyamping cai Adi ini barang masih ngayah kengayah sih kengayah udah sini nih Cang sekan gong Cang gegong deh gegong ini nyenang gegong atau kotor kan paling sing beci tadi tukang ugal di seko ci sing men dari tukang kendang macam sing dari tukang jegok sing dari tukang terompong masih sing dari tukang apa tidak nenek tukang tegan gong bikin tukang kempli tuh doan ya bisa sih di sekolah nelenan sing demen melajain kadung males walau di kengkene nyerap cang nyerap kenang kapa-kapa doang cing kenang, doang bisa cang kenang cang. Kenang apa bisain cang? Tugas ini bu, tugas masa nimang nyepi ini, lakar mau kies ke segaro, cang bu, ngenangin tuh, bang tawang cai, tukang kenang ini ukuran sebal sengidang tedun palon, John Locke nyenadan itu, bang cai nih cang. Tawang cai tut ketuang cangkin keliane kengken ke ketuang cai nyan makendang kayang lungo ne menjebos gampang ketuang gilak lomo kayak apa nah ojek cang dudin ke gonget pang tawang gong sekar sanat ini cang memakendang dong wah lungo duga situ ke segara didur terak cang nelik cang kejingi kanting lenteng gitu.
dong cai makenang cang makenang tuh jaki luling alang cai men kengken kenang-kenangan gila ke tugas lungo ke segaro aloh dingwang lang tuh itu si kenangan barok paling tuh nak itu bisa jangan ngengken jadi bah ini lemah ngentuk kan ini sing sedang berunguang aduh kerkewang hitungan yang saya kini tadi sekantong ada jak peragat merugikan seke asal bado bungkulannya jenik kiang alun kisut jak ngas dayang kini tadi seke bareng sekantong nyak seke nih lungo sing mau pupan dan ada di kengkennya jak ruku apa celap ke kantong laudan batal gitu jak bak kantong itu jadi akon bener gini-gini Wardi Pradyan Sukasriyo Danmo Sentano Wardento Santusti Sabdo Wardayam Yawat Ganggo Make Tali Tatuatam Wijaya Bawet Om Dirgo Yuso Astu Swakom Rangring Syah Paramo Siwo Dityo Yanama Swako Santi Om Kewah kirago dari pemangku Uling maru bangun semangan badu ngalih kolon di kengkene kanti sepanan mesugi pisagone kangku kita bener tulungan jebos niki panat tiangnya kebut-kebutan di mangke nulung pacang ulapin tiang di pempatannya bah ibok katini tadi pemangku di kengkene sampi mekentu dicarik sing ada merumah uling semangan uling maru lekat ngeroras lemengin nelu bulanin mekutang bok metatah nganten mati tuh irago ngelukat nih ben tugas di telun jak kepapat polone ngurung pisago uling semangan irago bengeleneng kanti yad kanti bangkiange ngedesin bangka-bangkane di semua ngado ngerunguang ketuyuan irago ne pala yen sing nyak dadi pemangku kadeno kengken wak keselir yen nyakang tuyuh sing dadi kene sing dadi keto sing dadi anu didian monong sengsara sepet atine pala kalau jenik-jenik jani kalau tugas ini mau dikengkene telepon udah nih ragu kak engku kita abadnya memunyi apa ini gerudut kengken ke ketwa tulungan jebas niki ngulapin di petluan tangannya kita abad aden tiangnya ulung kita abad kemu ragu maseksa kan tinggalin kuranan cuma uling semengan bang ganek gitu kan tiket sanyo sing ada jelemu teko bolong awak tuh uluk-uluk kalun runo-runo jadi ragu yang sing nyakang nyanan saja yang nyakang irago uluk-uluk bukan ti amah semut barakan batis yang kejak ibuk hati ini wah kak engku sarang masih melang cai ngomong cang naker ngayah nih wah ampun lingsir nih sarang gerayat geruyut ngayah kepuri sira nang oko nih sira tundenang wakilin cai jelema bebeki polon
betawang cai bo setiman tiban cang makuranan jak nakeluh sing dadi memanakan polon bo banduanan cang di pondok yen bong la panak sidot unden cang ija ngawag-ngawag lemo beki cai yen sing pekat tuh ngayah kemu kepuri nyen keur ngitungan gaene ditu aku do ngonyang pejati aku do soroan aku do pebangkit aku do ngawag-ngawag bangsing telah busungnya dadi anggono lakarnya sing maguno kalut busung mal jani wah kadang titiang tan berperan penting kak mangku diku melang cai ngomong pas adosan telepon nugas ini do Betari do Agung nelpon pekak kayang tuh pekak ngadegin gaya ini gitu nih kan nggih tuh keketuan kalau dan di pondok benjani aduh kalau masan repot tuh pekak ini aduh sekenton lenan ken kemargiang tuh meroras lemengin gitu dari balian desa pekak misi memayuh pada wah memayuh hoton nek kejani ngeng kalau nih yang sing pekak memayuh tuh gidatnya tuh ne ben tugasnya di puan ada lemo loh beteko ngeling meguyang memene ngeling meguyang kak angku kita abadna tulungan jebos tiang niki panak tiang sing belut ben metait nek kejani aing nakal-nakal nagih motor beliang motor ken deramane anggono trek-trekan kene kitu mekapluk motornya lantas mekejang rugiang nagih HP kalau dia nyak ben tagih ben meimbuh pulsa kanti pengang tenasne deramane ngitungan sing belut bener ngurin tuh yang sing pekat tuh mayuh tuh men segar nak alit segar boduang tali ngonyang kebutan kemumai mebayuh sing segar-segar kanti di nyambung alit toyo anyar sing masih dadi segar cepok pekak tuh memayuh tuh nak kecerik ke lapang bungkak nyoh gading kemantrain gidat wah dongkak angku memayuh nang ketang suabang gidate ke ketang heis Om Dwito sudah catur misudus sad misudus sudantu pinari sudah letas sudah bagus sudah kleso alwar tanwan sot wadenan kalukat kelebur deneng sangyang trio dasyo sakti angerbak aku pertiwi belah ikang pertiwi angerbak aku gunung rubuh ikang gunung angerbak aku segaro ocak ikang samudra apan aku ngawo kecupu manik menara giri om sebatah heuy namo siwaya tekolas tekasih asih tanpa sah ya wong nyak polos nak kecerik nyak idongan makpak sandal nikota nasu kak mangku ang tawang cai ngawang jika den cialuh dari pemangku ne ben dia minggu gaet ke mulai pak gaet ngajak tamu nih Torres saja ke mulai punapilah nih kasus nih boy jodoh kawin kontrak polone bule itu kawin kontrak ajak gelmo dini ino kondan pragat kontraknya bekali itu kini lo dong sing jag rugi bule nake istilahnya cerai ngeleng bule itu mulai tulungan jebas tiang kakengku kita abadnya gain men bule itu napi engken senabatnya help me kita abad men jermangku ngerti kang ngutang duit kawan yes keno lonto kak memayuh tuh kang tawang jai wah patah mantrane yang mayuh tamu mayuh bule patah mantrane len depan tawang jai sing dadi aduk kang yang aduk kang dong sing paling sang yang atmo itu len mantran Toris mantran bule len tuh bungkak nyok gadang tuh kang tawang jai letuni bungkak nyok gadeng jadi bungkak nyok gadang yang man nyok mulung kesuabang di dana Hais emancipate yourself from mental slavery but ourselves can free our mind have no feel for atomic energy is not done can stop with time how long shall the kill our prophets tekolas dikasih asih tanpa sah ya wong om sebatah inamu siwayo jangan segar dong metiosan mantran len depan tawang cai bah
menika wikane Kak Mangku memandro tenten tepukeun tiang idang meli ruko Kak Mangku ngawang-ngawang kai sing ten idang meli ruko Kak Mangku sing je pemerih danarto dan kamo pidonio tan yaso sing julian yarto brano sing julian kesugihan Kak Mangku ngeranang tuno kerti di jagat cai jag ngorang sing ngidang meli ruko pekak ambilang mesilo negak ngidang nekang bas nekang nyok Mang Tawang cai sing je cara cai kanti mepanting ngale gae sing je ten somong Kak Mangku maaf jero Mangku Kak Engku kengkean wenten pacang takenang titiang kidek nah jakti jero Mangku tendados ngerayunang ulam banteng sajo tuh Pang Tawang ci apan munggah disangkul putih sang pemangku sang pinandito tan wenang amangan ulam banteng Pang Tawang ci tutur itu apan lembu ingkano pinako ibu desang pemangku muang sang pandito Pang Tawang jai oh berarti lembu banteng ini kok pernah anggen Kak Mangku ibu yang ketan jero Mangku tan memisan sareng kodel beler kalau pemangku lalu ngono mani kemantrai mesti pangerti utang mising kalau yang sagarak kalau sing not maman mule lenglung mengenyekan jadi makai nyai nyoman dong pilihin mengalir soma apang sido nyai mengojok anak suge dikosengake pancoran metatakan batu apang tusing manipuan nyai aja kau tuyo menek sedan tuan onda marerot ngajak semuanya disubane nyai mengojok anak suge konen karuan hidupnya iya nemu bahagia depang subuh dewek beli kemulan lacur ya pelacur beli sido bakal mengalih sama pantas megobo caranya ibala kudus beli sido mengalih tori reroret dororero dirani dorero dorarero dororero terora dorero adorero tototirano terorerarido dororeraro terorero titularorero totorere torare bria kesek mun omang sama harak kolon senjambu kernguk ganggumi kene maro kena asloki bengaji-ngaji serandang serendeng ngaku bepunya yan orang punya ingat tanggo nyagur timpal yan jelemo punya jaga abyong sing ingat kenapa nih wene kene kerengai masalah jambo jag memang di tengah telapai
Nengaken waduan nirang jaya pangosian bebaraya lumaku mari kanang puri radio suk sekali kang dilah kang ciwi apaan sampun melawas natan nadue luwir kanang suto iyo marni mitanian suk sekali mari kanang wardaya Sumiret sedih gunung gempar tiba neng segala Iyai dia kang cingui begitu dia kita tawan tangis apa marni mitanian suk sekal mari kanang wardaya ngati kakak dia katekeng kaya mangke sira dia kang cingwi natana duwe luwir kanang suta apa marni mitanian samang kana sedih tekaping ulun kakak ayo kita tawan tangis akan tebi paraya lumaku mari kanang bungkah yang giri ian bi paraya anangun luir kanang tapu semadi di dina sida kita adue luir kanang suda ari wekas anu angentenin sira kakan tu mari kanang baling kang diraja ayo kita semanang saya ada yang samang kana sira kakak lumaris lumaku mari kanang bungkah yang giri ulun biparaya ngante kakeno mari kanang kania pura ada yang samang kana kawingking yai sadero Nengaken dari lampu akhir jaya pangosian beparaya lumaku mari kanang bungkah ing giri batur suaritanan mangke mari kanang danu batur ono para ratu makengaran Dewi Danu muang carakan irema keruang sana tawalen kelawan merda somong kanu pamuruan yang kodan jejari
Nanang aduh sang awake nanang. Cai bang jeung ngigel jeung nomor 1. Nanang uling das lemah gede nih subuh bangun ngayah dini nyampat di jaban gedong tekaning teke cai awak taruno ngidang maro bangun telekoto kan bah baja nanang bangun seledan kemudian wake ben milu pang bangun semengan jakudo men ngayah nyampat ujo kodukod doan baja nanang wakilin kanggo to bah ian cai ajak nyatu ian iraramu ngemang pengelemek jagado doan jawaban cai ini hal pake guru cai itu ada itu bah alpako guru wake adane oh iya namone tekeliakan gumi nih iya namone kekeliakan gumi batur nih pemandangan indah danu udara sejuk ale bener cai dadi awak taruno sebagai generasi muda pesemengin bedek bangun pang nyeriru dadi jelemo ian mekejang saya cai teruno nih ini bisa mundur negara nih wah menpangkengkan cang dadi rare menpangkengkan cang dadi generasi muda iya namone keliahan jagate tamiu leng manco negara liu demen tekemai ale benar ke bahasa pelajaran bahasa ane nekang pipis wah bahasa ane nekang pipis pelajaran oh bahasa luar negeri bahasa Inggris bahasa Perancis bahasa Itali bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Mandarin, patuh tuh. Yang bahasa Jepangnya bu hafal becah, sing kanti melajah, nang tegarin, suno seru tabio tuh doang nangon. Iyan tuh si angon karjukut, nanang jengeng. Sing jeung arti sangat nanang murid cang tanpa belajar cang berdua sakananing bahasa tawang cang lakon ngang ngaden cang ngedengan ilmu cang enak cara ilmu padi kengken ilmu padi ini tuh semakin berisi semakin merunduk bah ilmu padi cai semakin berisi semakin merunduk iyan cara nanang konen terima ken munyen cai ini yang ngaku cai ilmu padi semakin berisi semakin merunduk betul iyan nangyang di padi iyan cai ngale pertiwimo sek ipadi waluyane cai hidup cine sing ten nemu sangsara manya cai dadi jelemu kengken itu waluyo cai hidup sing anake sugih napetang ane subuado sing ten cinemu melarat sing ten cai nemu sangsara adik itu man yantoi padi uleng maro lakar memulo subuh tuyuh ki petani dicarek
misi makalin jarik numog pada di tengah jarik kanti belolotan batis nih petani. Cobane lantas kita misi mulangin pada petani kanti amah lintah batis nih petani. Misi metekap ngaliang sampai pada dadu ngalih tengalo. Misi ngenengang pada pangyak cai tumbuh dengan subur. Tuh ajom mangci padi. Wah, dua nanang sing dadi kalan polone jak ngomong. Nih ajak ngomong kalingan kerbango menang nyapeh suka. Angkal cai pemedikin ngomong ngelawan ramo. Nanang nak subuh malunan ngamah huyah teken cai. Di subane lantas kita ngalih doasa pangman kajang renetan semut sedulur lakarango mulai ibulih padi itu pangyak cai subur. Di subane lantas kita megadang petani ganti belung matane megadangin ngerebutin di kengkene kanti miyagan jak lian subak. Tuh ajom mang cai subuh lantas cang tumuh misi ngangah rabuk pada petani. Kemudian kanti ngangah menkengkenan nakonen mupu padi ben 6 bulan bayah kita abad. Subuh lantas cai mentik merdah misi ngoroden petani milin biah milin hama wereng milin kakul pangyak citumuh subur. Dewa ratu merdah uling dijo kaden angin ngelinus teko telah bal-bal pemulane telah empak padi itu abasik sing tadi puponen padi itu ajom mang cai. Dua nanang ngilakang munyi sajan layah tanpa tulang. Pangdo kadung sombong cai dadi jelemo ngalih pertiwimo ilmu padi nanang kurang setuju. Ne bocai yang terus kamu ngalih pertiwimo manja ci dadi jelemo hidup sing taen nepukin sengsara napa tangane subuh ado nanang pengeng urusang cai nyekolahang cai konen peragat nekang belunguhan wen ci di sekolah masuk sing taen peragat menangke beling maksudnya lolos sing taen ningwang ngunyi reramo cai nagih HP bobeliang nagih motor bobeliang nagih kelengis mik sabun nanang meliang cai itu. Walau pocol masih nanang lah panak cara cai kayang jani sing ada ngugu telekotok kan. Man yang cara nanang apa angon pertiwimo? Iyan cara nanang iting karangon nanang pertiwimo. Iting angon nanang iting. Kemudian kita iyan iting di pangkung-pangkungnya yang mentik di pulat-pulatnya yang mentik sing taen ada nak ngerabuk kanti tim walaupun ada punyan kayu punyan kaceret punyan belalu punyan duren menghalangi iting tetap tumbuh dengan subur. Iyan sing iting nawang nyujuh langit iting sing keruntul sing gitu cara cai nagih ngerabuk nagih ngerunguang bena di ing